bongam sang ngapa sa sri ni 3 ki nyang tu nala ani GoPro Hero 8 ki ani kyo nga ko long ro shye yi kyo thangpu di ani kharsna close up resha di close up di kanget kharsna honju ki ani anda chala de ani par kya ba to do go do an par nyewon ne kya do go do an par mathe de kanget to hon di ani close up ki kens tu di ani handa kunji ki ani focus ki distance yora on the distance di ani kyangta di ani 8 to 12 inches ke resha on chin an di anda on macro shot de yora nyewon ni gap ani chubu de thela an thegi do on di chedu ani mixe anda loga de ani adapter de yogo do and Polar Pro la da digi ani anda adapter de ligi do on the project na waina ani anda macro kya nyewon ni kya de chala chunju de ani ba chumbu de thoya da ani anda nyewon ni focus len thoya da duzul ani kya do do on the check kyon resha ani digi kyon nyewa de kharsena ani zoom chidu go do an didi ani kyon do an zoom chiwaina didi ani optical zoom me zangi ani anda pardon ani red wa da dili kya do da on chin ani dila zoom me gi ani chikangesh do ani ngonzo ya chik chala khari kya wone chik nyewu drogo ya do da ani anda 4K la gyab ni ani anda ma downgrade chini ani 1080 la so an zoom che da du chiwu ma shiyamba and option de dila me zangi ani kyo chumbu resha didi an digi kyo sumba de kharsena 3.5 mm ki mic me zangi resha dila ngozo gi ani mic khabdu gyo me zangi ani ngozo gi ani kange mangbush thik do dila ani ke yabu ma zo da de kya do do ine digi ke gi gyobja de nyama le yag do sha ine still ani mic yuna yagirwa samsam mozu baba tan to do baba la ani karwa ina baba gi helmet la garwa ina an dinyam do anda mic ti ani zo ina honji gi yen gi khoryu ke da lungi ke do mangchi ani ma ka she ro mic yo ina hondo shresha hondi ani hondi chedo ani anda honjo media mods la de nyodo media mods nyo ina an dilai ani mic ta den sama gye do hondi chen chungil thye resha an dilai ya to so thewash tango do hondi resha kyen somebody den do shresha kyen shiwa de kharsana HDMI port me do anda dela HDMI gi port yuna khariyo kheba do ursana ani ngonjo gi ya yindi chena la ani chik review che ta den kheba do re hondo shresha kyen chungbu shu da mare ine de zo yo ina yagirwa hondo shresha di koyo na an dila ati ngonzo khad go to sina media mode la ti nyogo do media mode nyo ina an dila HDMI ki port ta an 3.5 mm ki mic ti lig do ani anda kyo ngawa de kharsana an digi twin ki ani lens protection chera hondi mindu nyama ina dima ko ani sawa gar che yore susrangi china digre ta di anda thola drowa ina lamsa company rangla ani chiksue tena ma shamba yungsa mare dila ani kyonga dendo shresha an dila ta yagwe shala na mangpo shush tu portable che ani padan nyu che an khi tebu che an travel yama donye donzo traveler donzo la yapo yo che youtuber donzo la yapo yo che ani second camera b roll phejutana yapo du nga the b roll den phejtang ge ye hondo shresha laso 3 ke nyen thon de nyewa chuna yimije like ta ani share chiro chi an subscribe che mena subscribe chiro chi laso an 3 ke ani nyen thon de zami tuje na pyo jalo